Yes, habari yako, amjambo, how are you doing today? Na kusalimu mahali popote ulipo. Tafadhali naomba unisikize tu kwa muda kidogo. Natumai inaweza leta change kwa maisha yako. Unaweza sema maybe nimeona vitu mingi online, lakini hii leo nayo imenijenga. So leo nataka tu kuzungumza mambo machache tu na kujaribu kukuelimisha kidogo kulingana na Biblia. Hata ukuwe Muislamu, hata ukuwe Mkristo, hata ukuwe seme wewe ni Muhindi, wewe unaabudu Mungu wako mwenye unajua, hata ukuwe nani, bora wewe ni binadamu. Naomba kuzungumza na wewe siku ya leo na niko upendo, maana tayari nina upendo kwako, upendo wa Mungu. Sisi wote wanadamu tumeumbwa na Mungu mmoja, Mungu aliye juu mbinguni. Hakuna Mungu mwingine ambaye ameumba vitu vyote. Hakuna Mungu ambaye ameumba Muislamu. Hakuna Mungu ambaye ameumba Mkristo. Hakuna Mungu ambaye ameumba iseme Muhindi, Muhindu. Hakuna Mungu ambaye ameumba mchawi. Sisi wote ni kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu alitupenda zaidi, akamtoa mwanawe wa pekee, akaacha duniani, akakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ninajua wengi wanakataana na hilo, lakini wengi ambao wanakataana na kwamba Yesu hakukufa kwa ajili ya dhambi zetu, najua hao wanaamini ya kwamba Yesu alizaliwa, wanaamini ya kwamba Yesu alikuweko, na wanaamini ya kwamba hata yuko juu mbinguni, alienda juu mbinguni, wanaamini hivyo. So siku ya leo mimi nataka kuongelelea kuhusu kukuja kwake Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo anakuja. Nisikize vizuri, sitaenda mambo mengi, lakini ukinisikiza na ukinifuatilia utapata kuelewa kila ambacho ninamaanisha. Yesu Kristo anarudi. Na hii wimbo watu wameimba huu wimbo tangu hata kabla mimi sijazaliwa. Kabla sijazaliwa, wachungaji wamekuja, manabii wamekuja, kwa wanawake, kwa wanaume, wakasema kwamba Yesu anakuja, na hadi leo bado watu wanasema kwamba hajakuja. Na bado watu wanaendelea kutenda dhambi na kufanya mambo ambayo hayafai